Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kablaaw manipod kadagiti naayat amang bukbukal kadagiti pakasaritaan ti biag ngayon ka ipatpatulod dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo kan biag kita ket manipod kanipagayam tayo nga Flory ngem sakbay na kablaawan tayo manpay dagiti sumaganad. Naragsak a panagdengdengeg kani Ma'am Gloria Gusling dita Camp 7, Baguio City. Kastamatan kani Ma'am Jasmine Rivera dita Qatar. Makablaawan met ni Ma'am Adela Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Glory Diaz, ni Ma'am Piring Fronda, ni Ma'am Madons Kilaan, ni Ma'am Arlene Gutgut, ni Ma'am Luz Lilan. Kastamatan kani Ma'am Aniseta Tulio, ni Ma'am Imelda Velasquez kani Ma'am Leonora Bautista dita Binalunan, Pangasinan. Pagyamanan miunay ti anus yung agdengdengeg dito'y programa tayo. Intay nga rod sublian ti surat ni pagayam tayo nga Flory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ken nabendisyon nga aldaw. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin apadas ko. Jakmet paglastog ngem napintas ti adda kasasaad mi iti biag. Dua kami laeng agkabsat. Siak ti inauna. Retired a police ti amami, idinto ta retired met a maestra ti inami. Nakaadal kami met nga agkabsat. Ngem ti pagtayakan ti inak istoryaan ita ket napasamak idi nakiasawa akon. Ti amok idi ket awan ti agbalin a parikot mi nga agasawa gapu ta agpada kami met nga adda mabalin na. Malaksid iti dayta nakaadal kami ken adda natalged a trabaho mi. Maysa nga engineer ti asawak ket agtrab-trabaho daytoy iti kapitol ti mismo nga ili ditoy lugar mi. Agpapaayak met kas branch manager ti maysa a bangko. Rugyak nga ro ti agsalaysay makatawan kalpasan ti panagkalaysami ken ni Homer. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oras ka ma-dismiss bakit? Dagasan ka tagkidantan nga agawid. Umuna kan nga agawid lakay. Ag-overtime mak. Ado nga mintinas kan nga isambot ko ita. Kasta ka ni? Umuna ka ro din nga agawid. Awagan na tuwing malpas ka tasukunan kanton. Saanan? Agpaituludak tulatan iti driver ti boss ko. Iti kasta, oray di kan rumor. Sige, sigati makamo bakit? Ala, agawid ang karo din. Urayad kay Jibalay. Wala kay. Aganad ka iti panagmanehong. Wen, awan rumbang apagdanagan bakit? Anya ka kadi, Homer. Kuti ka ako ti. Agpakaturog ka kadi. Bakit? Amumun Nabanog Homer. Maturog tan. Pasensya ka lakay. Nabanugak ka talaga. Kaya't kunta ginana. Kan may sa masapa ak tumanin asumrak inton bigat. Ala, maturog ta nga ro din. Bakit? Hello, bakit? Itay ka pa'y nga awagan, Homer.
Apay nga itakala ang asumong ba? Madama ti meeting mi. Meeting? Kaya't mo asawan, saan ka pa'y anak kaawid? Saan pa'y? Apay ka di. Anyamot kan. Rabiin, ngam di mitla sumangputan ti driver ni boss ko. Sukunin na ko malakay. Ako bakit? Saan pa yan alpas ti meeting mi? Ang mga numaladawak nga gawin. Kababain man ka lagi ti boss ko. Nung pumanawak latan ditoy. Sige nga rod lakay. Tawagak ni Mang Kanor. Barang saan pa'y anak kaawid, ta ison ti pagpasuko na. Narapyan ka man yan, Homer. Bakit? Ba't ni kami ni Randy? Nag-awis sa mapan kambangan. Nag-shot kang basit. Jakmatan na po utang ti oras. Rabi igaya man. Sige nga. Nakarin ka pa mate. Lakay. Yung kapayag dikos. Sakan tumakikaita kanya. Anya? Rabi na. Uri pa'y. Naggapo ka igirwar. Sakit na kainom ka pa'y. Agat arak ka. Isungain ka agdigos. Baka turog ak. No di mo kaya ti agdigos. Ijay ka nga rod salas amaturog. Anya? O anya, agpili ka. Inka agdigos, wano ijay ka salas amaturog. Wanan. Agdigos akon, bakit? Nay. Nagaduntay tangarak, Homer. Wan parts. Aginom ta. Aglemes ta iti arak. Madinsa. Adon sakit parigot mo, parts. Awan. Basta aginom ta, period. Esos. Amamukan, parts. Abay. Saan na ka pinagbigyan manan ni Mrs. mo? Ano? Na-outside di Kulambo ka manan. Di kan sumanaw. Basta ginom talaan ka di. Karga am ti basong tag. Cheers naman. Kat mo na. Di talaga yan. Nagimasin. Mayat ti panagayos na iti karabukog ko. Igawat mo iti pulutan na pare. Antoy. One words. At tamok ang lugar. Mabalin mo apang iliw-liwan iti marikrik na bita parts. Anya? Sa dino. Nagnakanyan ti asawa. Dinan na puutan ti sa sangpot ko. Ay, nagaduntumot ngamin ti pinalpas ko a report kita. Itala ang amarik na tinalaw sa banok ko. Baka tuturog ak paikit din. Nagsasarunumot ngamin ti overtime ko. Tinasayat. Ag-shower ak pay. Itikas ka, maimas ko ti maturog. Nukas na masikog ka niya. Wan papa, kit lalaki ti inauna nga apo ko yun. Wow! Nagsayatan. Lalaki ko naman. Sigurado maragsakan ni mama numamuan na masikukan. Ket lalaki pa itipas ngay mundo. Sigurado day ka, papa. Oo na. Apay nuaglib ka pa'y lang iti trabaho. Tapno makain na naka iti husto. Talo abulan pa'y laang tin inawat, papa. Kabailak pa'y tagtrabaho. Aglivak to inton umadanin ti panagpas ngay ko. Sabagay, no talo abulan ni tatin inawam. Disyembre to nga rodan ti panagpas ngay mo. Wan, papa. Nagmayaten no kasta. So ito yun ti kapapatgan a regalo kada tayo inton Pasko. Wan, papa. Kansaan lang aday ta. Anniversary minto pa yung agasawan. Oo niya. Talaga a blessing kada tayo na itangawing. Iso nga iwan ang marod ti salon at nuwag. Di ka nagbambano ka nagpuy-puyat. Mangan ka kadag iti nasustansya makmakan. Iti kasta nasalon at tumuti pasngay mo.
Wan pa, matungpal tibiling niyo. Ay, naiturog ko matgaya man dito'y salas. Alaunan iti parbangon. Ngamawan pa'y lang ang tiasawak. Nalabit nga isunti dimta. Ay, sigurado ang nakainuman na ni Homer. Kanayon matan amaladaw nga agawid tiasawak. Parbangon nun bakit? Ngim na ka rin ka bailan? Imo na kalata ko mananaturog. Di mo't imbaga ka maladawak nga agawid. Naiturog ko mat nga rodan dito'y salas, kabayatan ti panangururay ko kan ka. Ay, unay ka ti asawa ko na yan. Hindi maturogan. Nakainom ka manan. Ay, basit lang, bakit? Napan kami lang nagpalpaliwa basit, kadagiti ka opisina aga. Agdigos ka pa'y nga ron. Diyak magustuhan ti kas nga angot mo. Agat arak kan sigarilyo. Nag-angot. Ay, saan ba ta? Nagbangluwak to pa eh. Basta, agdigos ka pa'y. Dito'y kanso pa amaturog, no di mo kaya ti agdigos. Anya? Di ka pa'y nakarobot, Lori. Aldawan, di ka sumre kita? Ay, saan lang ay. Kaslama di nga mintirik na. Apa yan? Nukayat mo, kuyugan ka iti doktor. Iti kasta, maamuan tanon niya dahi ta amarikrik nam. Saanin lang ay. Okay, aklaan. Pasit lang siguro dahi ito iti panaginaw ko. Anya? Aginaw ka? Wan, idi pa'y larabii ko mga ibagakan ka. Ngamparbangon ka matan anagawid. Nalipatak matan nga imbaga iti simangpet ka. Yahoo! Kamo dyan na. Masikog kamitlangan ba kahit? Ay na, danton anak ta. Ang lalaki ka di? Wala kay, lalaki. Ay na, nagmayatan. Diyak may ladawan, tiragsak ko ba kahit? Maragragsakan ako unay. Dinasapa ka kumaanagawid. Dinasapsapang kumamag anaamuan. Nasapa man win no naladaw. Awan kanyak day ta. Tinapatag na mo akon. Yes! May isa akon nga ama! Yahoo! Umadanin ti panagpas ngay mo, iha. Naka-file ka din iti maternity leave mo. Wen mama, idi pa'y laang na panalawas. Nasayat mat nga rod no kasta, iha. Apay, awan ka din ni Homer. Awan mama, ada ka no seminar nga atendaran na ijay Cebu. Ang mga no abutin na kano ti makalawas ijay. Anya, ay naglukon ti asawam. Amo na mo't adandani ka nagpasngay, ngam inawat na pailang dayta seminar. Imbes abantayan na ka, inununa nakit din ti trabaho na. Napatag ngamin kan kwa na ti trabaho na, mama. Kaya't na ti maipromote itinangat nga to a department. Iso nga inawat na day a seminar. Uray pa'y, iha. Napatpatagkit din ti promotion na, ngam si ka nga asawa na. Ala, bayan yun, mama. Barang makaawid tumatlaang sakbay ti panagpas ngay ko. Pasaray agsikalin ti tiyan ko. Magnamag na akpay. Kunang amin ti doktor. Masapol nga ag-exercise ak. Itikas na sa anak ka no amarigatan nga aganak. Oras ka no pa'y ti orayan kat. Aglirin ti cellphone ko. Ang mga no ti asawak ti umawawan. Ni mat insan Ulysses.
Hello, Insan. Nakaawag ka, Mat. Hello, Insan Flory. Kumusta ka? Okay, aklaang, bakla. Adaak ita dito ospital nga agpaspasikan. Or-orayat ti panagpasngay ko. Sika, kumusta kan? Imbag man ta nalagip na kang awagan? Kaya't mo asawan, agpas ngay ka nga awan dita ni Homer? Aywan, ada ita ijay Cebu. Ada ka no seminar na. Kunak nga rod no iso ti umawawag itay, ngam si kamat gayam. Ay na, Diyos ko Lord, pakawanan. Ay, Insan, pasensya kan, nga masapol ang maamuam da ito'y Anya da ita, Insan. Sana po no nga da seminar ti asawam ijay Cebu. Anya di kayat maasawan yoli. At ni Homer dito bagyo. Kat makita asimret iti may sa hotel. At akadwa na babae. Anya? Amang ano nagbidot ka laang. Saan? Sana ka nagbidot ta sinurot ko ida. Amok ki adda iti front desk iti hotel. Iso na kisarita Kat, ay, nagan ti asawam ti adda iti lagbuk. Anya? Anak ko. Anak. Insan, ano tumapas-pasalagan ka? Aga nakaksan, Insan. Ay, Agsikalan ti tiyan. Ay, pasensya kan. Amumot ka niya ako ang jacket at naman. Doon na makita ka talaga may baga. Ay na, nakalukluk magtimpas ngay buhay ha. Maladaga pa lang nga mo'y makita munti kinatair na. Wan nga rod pa ba? Aplaya ka sila naliday ka. Saan na pa man? Maragsa ka na. Ngamin, uray ka sa nukarigan ti aganak. Nailasat ko matlata. Hurga roda. Ibang langan da kinabalamat langan niya nak iti normal ni baby. Wan nga rod pa ba? Wan gayam. Ni Homer, saan ka ding imawag kada kayo? Awan met. Uray ti cellphone mo kat jak na nga kanagring. Jak amuha ka ni mamam. Sa dinot ayan ni Mama, Papa. Napan gimatang iti ka na biha. Mas kanamangan ka kadag iti na sustansya magmakan. Iti kasta kat pumigsa ka dagos. Hello, baby. Daddy's here. Kunak man no adda ka ijay Cebu. Kunam ang makalawas ti seminar mo. Ngamdwa lang ang mat nga aldaw kat simangpit kan. Nakaring kagaya man bakit? Uwin, sana natulot ti seminar nga tindarak ko ma. Isoon nagawid ka dagos. Homer, ibagam kumatipod no. Di ka kuman agulbot pa yan. Amok nga da babae. Nag-hotel kayo. Kat naglemas kayo itiragsak kabayatan ti panagpaspasikal ko dito eh. Ne, anya ka din dagiti ibagbaga. Awan babae. Di kan ang libak ko. Adda nakakita ka na kayo. Iso apang nga asim na di kan agulbot pa eh. Anya ka di bakit? Awan mat amok ang pagkurkurangak. Tapno aramidam ti kastoy kanya. Kano adaman bilang mabalintamad ang pagsaritaan. Saan ka di? Si sasagana ka mang pakawan kan mangawat kan ka. Ano lakit di tagbalbaliw ka? Ikarigatak nga awatan ti amin. Saan lang nga madadaal ti binukal ta pamilya? Pag-asi mo, Mer. Awan nga ron babae. Promise. Awan na talaga. Mga no, pamadakas dala kanyak dahit ha. No, asino man tinangidanon kan ka. Sika lang ti babae nga ipatpatid ko. Awanin sa balipay. Dahit ati ka na yun malaglagi pa yan. Flory. Dahit ang hotel, timbaga ka nakakitak, idi iti asawam. Kas na ko namon, inpakadanakan ka nga da seminar na itilas ti makadomingo. Tiawanan ba yung asawa? Siyak pa'y kitin ti pagparangan na nga gulolbot. Makita ita no asino ka na kami ti agsasa o itipod no. Ay, makita. Di mat ko ni Homer na jay.
Tentad ti kutsina. Iso asaan na makita ti adda iti uneg. Masigurado ka kadwa na ti babae na. Yun. Uy ka, bumabata di ti kotse. Kat surudan ta iti uneg ti nalay nga asawa. Saan? Anya saan? Umay ka. Kasladyak ka ba wala nakitaan? Ang mga nudyak makapagtampay. Kat makarami dakpay iti may kaniwas. Si kati asawa na insan. Iso asi kang harod ti adda karbangan na. Ikam iti pagnakman dahi ta babae. Iti kasta, di nan ulitin pa iti makisinarak iti asawam. Amigo, apay ngagsipat ka nga, bakit? Awanan ka iti bain. Ulbud ka! Nagsakit ti sipat mo. Kurang pa'y day tikas kan kang ulbud, Homer. Napaklan ka, babaero. Awanan ka iti bain. Ayop ka! Kanya ka di mananday ka ibagbagam. Mamin, ano ka di nga ibagak nga awan babae? Awan! Ulbud! Siya kun amis mo tinakakita kada kayo. Kat sa baligayang maninday di babae itim mo na nga inutal mo. Apay, Homer. Ay niya launay ti pagkurkurangan. Tapno aramidam ti kastay kanyag. Apay, di ka makontento kanyag nga asawam. Apay, masapul ngagbero ka pa'y lang iti sa bali. Apay! Wah, bakit? Pangasim! Ijam ko mantigas tang aramid mo. Addan anak ta, pamilyado kan. Data ko matimulam iti panunot mo. Pakawan anak, bakit? Nasuliso ka. Ikarik nga, idakon tiyag babae. Saan na maulit, bakit? Promise. Papa, umay kayo kumadagos kini mama dito'y balay. Nagngato ti gurigor ni Charlie. Sangit a sangit, diyak ka mo ti aramidan. Pinatumar mo ka dili ti agas. Uwan, Papa, ngam di matlata bumaba ti gurigor na. Sakit kas laglit-litang ti bibigkan ko kuna. Pangasi, Papa, umay kayo kumadagos. Rupatan nga rin eh. Patagasan kay nila. Itaray tayo di hospital ni Charlie. Kasi mati apo ko ta, Edward. Huwag nga Rod, Dolores. Umbing unay amadaan iti sakit ti puso. Sapay kumata mailasat na ti operasyon nga aramidan dagiti doktor. Mama, Papa. Iya, kumusta ni Charlie? Awanan ni Charlie, Papa. Iya. Kanya, Natayan ti anak mi. Sigon ka dagiti doktor. Inaramid na amin na kabalanda. Ngam talaga adinan na ila sa ti operasyon. Diyos ko. Anya tinapasama kita anak ta, Flori. Apay ang nakalungon matin asin ang patak. Awanan ti anak tao ba? Natayan ni Charlie. Anya? No kumata masapsapa kang agaw-awid manipod iti trabaho. Among kumano anya ti mapaspasama kiti pamilyam. No inidyam kuman ti panagbababaim. Kat impamaysam ti nangasikaso kada kami iti anak mo. Saan kumana pasamag ti kastoy? Flori. Tunggal rumwar ka. Ti trabahong ti kanayon mo ngay ras-rason. Ngam saan madgayam. Tamapan ka aglamlamas iti ragsak iti sidong dagiti agduduma babaim. Talagang sa ngawanin pa nagbalbali mo, Bakit? Pakawan anak. Sana na maulit. Maudin da ito eh. Promise.
pakawanan na ko man. Nauma ako namang pakpakawan kan mga awat kan ka. Madudog una yan ti puso. Agpakawan ka. Ngam ulit-ulit ang matlatang aramitan. Iso anak ka desisyon akon. Anyat ti kaya't masaway. Itad kong tiwayang-wayang. Agsinatan, kat nawayakan ang mga ramid iti kayat mo. Saan ba ka? Sana, pangasim. Pudno nga agbababaya. Ngam past time ko lang dagi jay. Sika lang day ayatak. Promise. Flore, iha. Da kayo matgayang, Papa. Nakadadayo man ang tinakaiturong ang timatang mo. Ada ni Homer Salas. Ing kasangwanta kaya't nakakanwa ka sarita. Panag ko na. Katawanan tirumbang apagsaritaan ni Papa. Iha, di mo pagturayan tigura iti kaunggan ti pusom. Sikamot la ti marigatan iti kastangar aramidem. Amo yumat no namin anon adaras ti panang pakawan. Ken panang awat ko ken kwa na. Ngam ulit-ulitan na matlatang aramitan. Iya, jak kanunungan ti panagbababay ti asawam. Nga panaguna katagpada kayo nga tanagkurangan na. Anya ti kayat yu asawan, Papa. Manipod nagtrabaho ka ni ti bangko. Nabaybayan mo ti obligasyon mo kas asawa ni Homer. Kanayon ka nga ag-overtime. Hindi mo masikaso ti balayo. Gamin na. Adado ti oras mo iti trabaho. Basol ko paikit din no aping agbababae ni Homer. Siyak ti anak yu, Papa. Siyak ko mga rod ti rumbang nga isakit yu. Saan kat adayjay a Homer? Saan nga iti sakit ko ni Homer, iha? Tegayat ko lang kat maamiris mo matdag iti nagbidutam. Saan mo nga ipabasol amin ka ni Homer? Gabin na, no siya. Mamatihak iti pagsasao nga iti amin na pasama ket at darason no apay. Iso pangasim. Di kag dardarasodos. Laglagi pa panagkinari kayo iti sangwanan ti Diyos. Ket diyo ko may palubos amarakrak ti binukelyo a pamilya. Papa. Pagsarita nyo iti nasaya at dayta abanag anak ko. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Itaagundaway may samanen asurat ti intay basaan kanikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan area ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan area. Tallo kami nga agkakapsat.
Marigrigat laeng ti pamilyami. Idi ubing kami, napadasan mi ti mabasa iti uneg ti mismo abalay mi, gaputag tedted ti bubong mi tunggal agtudo iti napigsa. No mapugsat met ti tsinelas mi, daiten ti amami iti alambre basta lakit di mabalinpay ket isu ti usaran mi amapan agi eskwela. Adamet dagiti gundaway nga awan sidaan mi ket aglabay kami latan iti kape. No maminsan met, pandisal laeng ti ipapaunag mi. Ngem no adamet na wadwad abirok ti amami, makasida kami met iti itlog ken tuyo. Gapu kadagitoy anapadasan mi, ingaad ko tinagadal nga uray kasanupay ti rigat ti panagbiag mi. Ket kaasi ti Diyos nakaturpusak met. Idi nakapasaak iti board, nagaplayak adagos iti trabaho, ket pagyamanak, gaputan na awat akmet adagos. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Oh, Rhea, di mo ibaga nga overtime ka manan. Kapilitan ama ng Venus. Ay, sus! Bumak ng kaadagos, gapu iti kastangar aramida, maading ko. Ah? Sika talaga manang. Amumatan. Masapul ko ti agdoble kayod. Nang ro na itataad dan iti kolesyo dagiti do ang kakapsat ko. Sabali pa'y ti yuruno nga aregalok para iti ama. Maawatan ka matkit di. Agam ne, di mo kumamat baybayan ti bagim, Rhea. Aginana ka mat narigat ti agsakit. Nang runa kat adatayo dito'y adayo. Wen manang, no worries. Kompleto akmat kit di iti vitamins. Kat agyaman na ka. Awan ang yaman na, Rhea. Palpalagipan ka laang mat. Kaslaawan nga mininanam. Agasam man ti aldaw ken rabi apa nagtrabaho. Sabali pa iti overtime mo. Di kan samot ken matmaturog. Matmaturog akmat Ngam kas iti nako nakitayan, masapul ko ti agdoble kayod para iti pamilya manang Venus. Hello, Rhea anak. Kumusta ka ngay? Kumusta mo ti trabaho ni Taabron? Okay lang mat papa. Ta kayo nga Kumusta kayo mat nandita Pilipinas? No na kami ditoy, awan rumba nga pagdanaga manak. Okay kami lang kanagiti kakabsat mo. Sikati dandanag ko, taanda ka dita dayo. Awan kadkadwam dita. Awan rumbang apagdanagan nyo kanya, papa. Nairuwama ko nga awan kadkadwa na. Amo yung matdata, saan ka di? Awan matkat di Angam sabali dito'y Pilipinas. Sabali mat dita, anak ko. No dito'y, okay lang siguro nga awan friends mo. At least, adda kami a pamilya. Dita nga'y, awan kami lang arutin, awan pa'y friends mo. Kasarukan nga'y anak ko. Ni papa mat, tila pagdandanagan nyo. Okay aklaan kunak manan. Kabailang tibagit, papa. Amok matkat di, akabailang tibagim. Iso na lang, talaga ajak maliklikan tiyag panunot, anak. Unay kay lakit din, aya. Kabailakon, papa. Bakit akon, papa? Iso nga awan nga roden rumbang apagdanagan yung kanya. Agina na kayo kit din. Pasigurado amasapa kayo manan amapan agpasada inton bigas. Sige nga roden, anak ko. Agina na kamot ditan. Good night. Ne, apa yun, papa? Aglulwa kayo matabang buybuya kadagitala dawan. Malagip ko lang amin, iniubing kayo pa, Dayan, anak ko. Papa? Kanayon tayo, hindi amapan agpasya rin di park. Rikrikusan tayo ti park. Kat numabanog kayo amagna, aglulumba kayo ng agpaubakan niyak. Kalpasan na, gumatang tayo iti ice cream. Sa tayo tumanan magmag na nga agawid. Papa?
Da kayo nga kakabsat tinagbalin na pigsak. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko ti agbyag. Nang runay di pinanawan na tayo ti inayo. Nagsakay ta panunutan ti panang panaw na ili kada tayo. Gapo iti isusurot na iti sabali a lalaki. Papa. Oray makuna sang kasapul, sang kasakmul laeng ti mabirbiro ka kidi. Naisakad ko matibiyag tayo. Babaan ti panakiman manehok iti jeep. Kaasi ti Diyos, nakalpas mo't ni manang yo. Katita mangmanggadan. Iso na lang tadayumutan ka na tayo. Banag apagyamyamanan mimat nga kakabsat. Ngamin, uray ka sa ti kinarigat ti biyag tayo. Saan da kami abinaybayan, Papa? Da kayo ngamin ti makunaagamang ko, anak ko. Da kayo ti kinabaknang ko. Ipatpatid kayo unay-unay, dayan. Ipatpatid da kayo matunay, Papa. Gusto day tani. Makapailuyos kayo mat. Tinasayaat. Umay kayo. Mapantayo ijay kusina. Naidasar kunti pamigatan tayo. Kinapudno na. Dengdenggat ti sarita nyo itay ka ni Papa, dayan. Manong Carlo? Masyanak unay ka ni Papa. Nakita, kan nariknak tirigat kan sakripisyo na, manipod ubing tayo. Iso akas ka ni Manang Rhea. Igagaad ko mat ti agadal, tapno makalpasak mat. Kat no makastre ka kadagos iti trabaho, agdam ay tumutan ni Papa. Uray siyak, Manong. Kaya't kumati makalpas. Iso nga igagaad kumati ag-eskwela. Wala din ko. Kasta ti aramidon ta. Iti kasta, adamot pakakitaan ka ng itirigat kan sakripisyo ni Papa. Kastamat ni Manang Rhea. Wen, Manong, kumusta mat nga tan ni Nanang anya, Manong? Sa dino mat nga tatiayan na ita. Di mo lagi pan ti tao ang nabayagan na pimanaw, dayan. Manong? Ingkak tagluton, ta amang ano paawidan ni Papa. Sigurado ayawid naman ang tibisin na, ta kaya't nangagsasango tayo amangan. Oh, pare Arturo, kumusta kan? Oh, Marising, si kamot gayam. Wan, pare. Kumusta kan? Kumusta dagiti anak mo? Ay asino nga minantay inaanak ko iti bunyag. Ni Rhea, Mare. Ay, wan, iso nga agpaiso. Kat kumusta matan nga ay dahi nga ubing. Damag ko ang naggraduaran iti nursing. Ay, Mare. Kumulaw di pa'y nagabroden. Anda itay di UK. Ay na, nagsaya atin no kasta pare. Kat nagiti duapay ngay nga anak mo, kumusta damatan? Kasi ti Diyos, Mare, dandanimot na aggraduar iti marin ni Carlo. Nimot dayan, mangal alam iti accountancy. Oh, agasuman. Talaga nasisirib dagiti anak mo, pare Arturo. Ayun gayam. Hindi ngay mo't Imelda. Sa dinumutan ti ayan na ita. Dahil tatijak mo, Mare. Ang nadamag kumot iti, ang nagawid na kano iji Ilocos. Taga ijay kanumot kinang isukatan na kada kami. Kastaya. Ay, unay mutlakit din nga agpaiso ni Mari Imelda. Di na mutlakit din pinampanunot dagiti anak yo. Huwag nga ron Pangamaan niya ngay nga ron. Nalabit ngay sumot tinaibatog agasat ti pamilya, may Mare. Sa nabali. Tauray kaskasano. Nabaalak mo't nga insakad ti panagbiag mi nga aga-ama. Hello, Papa. Anya ngay tararamidan nyo? Mangan kami, anak ko. Si Kangay, nangan ka din? Saan pa'y, Papa? Kaririin ko lang.
Anya nga iti si Dayo. Ay, sinigang akarne ti baboy, anak. Wow! Nag-imasan? Ay, talaga anay imas, anak ko. Sayang lang, tadi mo maramanan ti kinaimas ti lutok. Uwan nga rod Sana bale, tamaramanak tumanan apaman nga agbakasyonak, Papa. Lukas ta, agbakasyon ka, anak ko. Uwan, Papa, angam saan pa'y nga ita? Intunto. Kung naglakit din agbakasyon ka ita. Basta agbakasyonak to, Papa. Angam saan pa'y nga ita? Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong ko? Anya launay ngamin aya ti urno nga manak ko. Napadakkel mo mutan ti balay tayo. Saanan nga agtitid nga agtudok. So nga agawit kan. Iti kasta, agtitid na tayo mutan ka na iti atim. At dapay may sa ngayor urnungak, Papa. Kan may sa, amo yumat nga agad adal pa'y laang ni Dayan. Iso ang masapol nga agtrabaho akpay. Sana bali ata nakagraduar mutan ni Carlo. Madama mutan nga agap-apply. At tantun katulungam amang paadal kan ni Dayan, anak. Wan, Papa, sana bale, umadanin ti panagbakasyon ko. Urayag nga raw ti panagbakasyon mo, anak ko. Agan anad ka di taway. Di mo baybayan ti bagay. Mangan ka kanagtin na susustansya. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan, Papa, uray da kayo. Mangan kayo mat amangan. Iti kasta, agtalinaad ti kinasalon at yung. Imbaglangan, tanda na iti aladawan. Imbaglangan mo'y buyak, no kastoy ang malagip ko na iti anak ko. Ay, kaano lang iti umbing na pa'y. Ita, dadakkel dan. Nakagraduaran ni Rhea iti nursing, kat adan iti UK. Nimat Carlo, adan iti barko. Nilangan Dayan, tiagan adal pa'y. Hoy, malagip kumanan tinapalabas. Kaslamang manggag ko pa lang titimak ni Imelda. Kanti sangit na iti anak mi, hidag rubrubat apumanaw. Nagsakit na panunutan. Ngayon sukat na kami ti sa bali ang lalaki. Anya ngay nga ron. Talaga siguro akas titipiyag. Imbaglangan ta nasisingpad na iti anak mi. Kontento na iti oray itlog kan tuyo lang asidaan na iti agmalam. Basta lakit ni agsasango kami amangan. Ay na, makapailiw mat na iti anak ko. Hello, Dayan. Naalam ka din ti impaw it kong alawan syukin ni Papa? Wan manang, kaalak launay. Okay. Ingkangarudan kitaan ni Papa ije paradaan. Ibagam ta ginanapay laang. Ibagam ta inton bigat tumanen nga agpasada. Wan manang. Ikuyog mo ijay mall, ta igatangam iti baro apolo kan baro apantalon na. Igatangam mo't laang iti sapatos na. Kalpasan na, mapan kayo mangan iti restaurant. Imbag no kayat na ti mga restaurant, manang. Amang ano ibaga naman at ngagpalingki kami. Tay sulangan kagluto ija balay. Ibagam ta iso ti imbilin ko. Sige nga rod, manang. O sige, umawag kan to inton adda kayon ijay mall, wan? Wan, manang. O sige, urayag ti awag mo, Dayan. At tuyan ti kapeyo, Papa. Ang yaman anak ko. Nakadadayo man ang tinakay turungan ti matang yo.
Tiyakban na mo, anak ko. Kasla ka na yun, nakamailiw ka damanag mo, Areya, kan manong mo, Carlo. Tiyo ngamin unay ida pampanunutan, Iti kasta, saan yo ida kailiw? Agbiro kayo iti pagpalabasan yo iti oras. Agbasa-basa kayo iti dyaryo kasi jay. Oray kasano ti aramidag. Jak matlat na maliklikan ti mang panunot kadakwada. Agbakasyon na kumamad. Iti kasta, agbabanding tayo manan. Bayan nyo, tay bagak day ta kadakwada, papa. Uwan man anak ko. Oray awan ti inayo. At least, makunaklat ta kumpleto tayo. Basta agawid na ititwa kakabsat mo. Break time gaya man. Wen nga rod, nagbiit ti oras. Wen nga rod Ubay ka, mapantay dya kantin. Intaman agkape, tani. Kasla makaturdurog akmatan. Wen nga rod manang, oray siya. Kasla mayupiyo pa kita Mala, tumakdar ka nga rodan di tataintag kape. Wen manang, Cellphone mo sa ti agriring. wen manang, amangan mo ti amak manan ti umawawag. Amo na ngamin akas ti nga oras ti break time ko. Mang kumusta man nga tan. Ay kasubatan pa ya. Amo matan, nagiti babakit kan lalakay. Isulaan gan ti liwliwada. Di makisarita kada tayo nga anak da iti adayo. Wen nga rod manang. Timad kayang kabsat ko ti umawawag. Ay, sungbatak labit manang Sige lang, Rhea. Hello, Dayan. Manang, awanan ni Papa. Anya? Natagi, kasana na si Mang Puti sa ospital. Saan po na dayta? Saan? Pangasin, Diyos ko. Isublim ti bihag ti Ama. Please. Ang moment nga isulang ti rason. No apay nagtrap-trabaho ag dito'y adayo. Ang asim ka diyan. Tadi mo pa'y alalaan ti Ama. Ang moment nagiti plano para kan Juan. Aramida kami na pagayatan. Basta biyagam lang ti Ama. Pangaasim, Apo. Sorry po. Sorry no itaag lang ang nagawin. Sorry. Malanglagip ko ti itsura na. Lukas dyan nga makasalpa takiti malap dito'y salas. Tinatanladawan niyo at doon yan narakupan na. Kasarsarita na dagiti ladawan niya kanimanong Carlo. Agraman tiladawan ni Mama na ka-free ti salas. Manang Dayan! Dayan! Manong Carlo, awanan ni Papa. Awanan. Papaya pinanawan na kami matan, Papa. Kasano pa yan nagtiplano para kan ka? Papaya di nagman na nauray, Papa. Papa.
Sapay ko mata mapakawanda. Amoy umay nga aramida amin dagito. Tapno maparangay ko lang tibag tayo. Ang anyan, tamapugaw kayo matlang gayam iti matang ko. Para anya pa'y nga rutitan dagito'y noawan kayo matan. Amin dagito'y katinsahanak para kada kayo. Ngam anyan. Anyan tanalada magayaman. Sorry, Papa. Sorry talaga. Anya pa'y diserbiti ato ang kwarta itanawan kayo matan. Anya pa'y diserbiti balay kan lugan na ginatang ko para kada kayo. Kasano pa'y makita yun na gito yan nagregregata. Kasano pa'y katawan kayo matan. Anya nga nagtapapilis manang? Papeles tilugan. Balay, kanlo ti aginatang ko. Apara ko makin ni Papa. Carlo. Ha? Ngayon yan. Tadyak mat na yawat kan kuha na dagit. Iti si bibiyag mo. Manang Rhea. Nagsakit ang panunutan. Insagsaga na at yung madanin akasangay na. Taiso ko mati panangtad ko kadagito eh. Ngaman yan. Anyan, tanala daw kayo. Oras siyak manang. Nagano ti plano para kani Papa. Di nakmatan na oray. Ang karigatak tinagadan. Nagturpusak akong lauti. Nagtrabaho ang iti adayo. Nagtrabaho ang aldaw ken rabi. Ang katangag iti baro ajib. Taisuman ti arapaak na. Ang katangag iti balay kan lote. Para kan kuha na amin dagitoy. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga LC. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama a maipatpatangatang dito'y YouTube. May bilang kamimet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama yo. Nukas jay amalpas mi abuyaan dagiti paborito mi apabuya iti TV, isa runo mi metten adagos ti agdengeg iti drama. Nang runa nukas jay nga adda kami iti bangkag nga agasawa. Rugyak nga roden ti agsalaysay.
Gumuwarak biait bakit. Sa dino ti papanam lakay. Papanak ijayan da pari nandeng. Mapan kuman kano kita ang tinadadal awasing masinda. Baring kabailak pa at maaling. Ay katwan Ayan tayo susi ti motor ka. Kita ijay likod tiri daw. Ijay mo tinakitak anang isabitan ni Chanray idi kalman. Dagitay nga ituls ka. Sa dino taenda. Awan mo din iti pangiduldulina. Kita dita Amangan no at dalaang dita nakawara. Awan nga raw. Itay ko pa'y abirbirukain. Awagam ni Chanray tadamagam kuana. Amangan no inusar na kat nalipatan namanan nga insuble. Sikan ti mga awag bakit? Tanay, agrupwata ka Sige, mabait lang nga ron taawagak ti anak dalakay. Nasaysaya at samot no ilako tayong timotoryo, tatang. Ha, di. Tapay mo't nga ilakom nga ikat usaray. Anyan to ngayon ti usaray. Nukulam nga ilakom mo't tayong. Sukatan tayo ti barbaro, tatang. Diyan nga e-bike. Ha? May tayo dyan ita modelo. Mabalin pa'y ang makabilan iti linong na. Iti kasta, saan kayo na mapudutan nga glugan? Kitno di bateryan sa amit dagijay. Ang mga nusan ang makasangat iti sangatan. Makasangat tayo dyan, tatang. Napigsa dagijay, tayo ti modelo ita. Napigsa iti sangatan. Kabawilan na kayo nga isang at kininanang. Manungay mo't tikas jay. Nalakalaan, tatang. Kaya't yun, yata sukatan tayo ti servisyo. Mabalin, mate. Saan pa nga ita? Awan pa'y mo't ti kwarta kanak ko. Kaya't yun. Ay, kitwan Mayat sa akin di nga agpaysuday ta nga i-bike Ay na, ibagbaga akong tatang. Mayat tayo jay. Iso nga ilako tayong ti motoryo. Tasukatan tayo iti e-bike. Ay, kitsiga agarod anak ko. Sige. Tanuman ti mapaglakwan iti motoryo. Isuntun tinayo na ngay gatang iti e-bike yo. Sige anak ko, kit itapay laeng, agyaban ako. Awan na nyaman na, tatang. Kat, kumusta ngay lakay? Nagustuhan ka di matlaang ni tatang ti e-bike aginatang mo? Launay bakit? Kastaunay tiragsak na. Adayo ka no amay mayat, ngam tidaan ang motor na. Ayun kat no dagijay ti modelo ita nga e-bike. Wen, isumot timbagakin ko na. Impatas mga rutita aging kay barangay hall. Kat, mayat ti taray na? Mayat, matiritir nga rutiting nga dagiti malabsan mi. Ay, kat isuman nga roden at ipagsasaritaan dagiti kaarupa. Lakit niya. Naimbag pa'y ni Pari Mario at damanin baro a service na kung kunadaman nga tanlakay. Ay wala. Amumutin na kiti karuba bakit? Sabay sa uso. Noan niya ti makita da, isumutin ti pag-istoryaan da. Intun ano kay tumalin ngayong agawin dito'y balay, Rosan anak ko. Jakla ang amo, tatang. Ang mga nointun umay aduminggon tumanan Apay ka di. Igatangan na kami man kininanang nyo, ituray basit lang ng speaker. An-anwan yung mati speaker, tatang? Pagdengagan mi man may titi drama. Tay speaker nga da Bluetooth na? Wayne, jay rechargeable. Uray jay basit laeng. Tapno lalagaan itugtugot may jay bangkag. Sige, ipalagip yun to nga rod, tay gatangan da kayo, tatang. Agyaman na anak ko. Awan anyaman na, tatang. O sige, mapan kamin. Agawid kamin tumanan, inton makagatangak iti Bluetooth speaker yo. Sige anak ko, agananad kayo. Maluabulan ni tayo, tatyan mo, Mary Jane, balasan ko. 7 abulan ng tatang. Dandani kagaya mo nagpasngay. Wan tatang, manayunan man ti apo ko yun. Ay wala. Lalaki tinawam saan ka day? Wan tatang. Anyan tungay ti panagan nyo kinkwana. Jakman amo kini Chanray tatang. Kasla ko na naman nga isurot na itinagan na. Pag junyoren na, kasta ka day? Wan tatang. Ay kayo na. May mayat manay. Taplusan ang mapukaw tinagan at Chanray dito'y lugar tayaw. Wan tatang, saan tulaangan ati anak yu ti agnagan iti Chanray?
Adan to pa yung apo ko yo. Ay wala. Ay na, magagaran ako na makakita itipas ngay mo balasang ko. Kamaudyanan na. Adan to lalaking apo ko may. Wala tatang, sana balit mabiitan. Nasurok laangan ang makabulan. Sigurado nga agpas ngayak tumatan. Bakay? Apay ka di lakay. Adapay lord ti silpon ba? Addan sapay apay ka day. Awagan ba ni John Ray? Puno saan ni Mary Jane? Ibagam taludan na tinamber ko. Kano kalulod laang ni Rosangken ka. Apay naibusan. Naibusmot nga ro dahin. Nag-YouTube ak ngamin itay. Ta nagdengag iti drama. E di kwan. Agtayi-tayak mo tay. Kunak nawan lang signal. Ngam nag-text mo ti network. Ana ibus ka nun tilod ko. Mabait lang nga ro tawagak ti manugang ta. Bareng adda karga ti Gcash na. Taludan na ka lakay. Wan man bakay. Tanay. Isulaang tiliw-liwak no kasi mapanak iyabangkag. Ti agdengag iti drama ken kanta iti YouTube. Nagtumar ka din iti agas mo lakay. Uwain, nagpasid na. Sika ngay, nagtumar ka batan iti maintenance mo. Agtumarak pa'y laeng. Mala, agtumar ka nga rudeng tamaturog tan. Umuna ka na maturog lakay. Agdengagak pa'y iti drama. Sige, umunaak nga ruden ang maturog. Pumarbangon ak tumanan ang mapaniyabangka ginton bigat. Mapan kuman abunwan na kitimulak agawan. Tapno lumang tuda pa'y. Aywan, kumusta mo't tandagiti mulam nga abakan kamute? Saan pa'y ka di amabalin amaapit? Mabalinin Inabunwak mo't lang dagitay din na palabas sa bulan. Iso sigurado aladakal ti bagasda. Mangkalikan tuman nga raw tapang kitaan numabalinan ang maapit. Naynayunam ti alaem, tanumaling ta, mangipanak to ijay ayanda dyan ray. Wan bakay, mangkali akto inton bigat. Sa dino tayo ni Tatang Nanang? Nagpabagyo iti agsapa, di pa'y matsimang pert. Amangan kunak no di magas pa'y ijay ayanda ading mo. Kasdaya, anya tigin nagarang na bagyo. Napan nagpa-check upan ako. Ne, apay. Agan ano ayan ni Tatang? Anya tinapan na ipa-check up. Ay, masansan ka no ti panagsakit ti barukong na. Iso ako nak nga anusan na mapan ipa-check up. Tapno maamuan no anya day jay amarikrek na na. Amangan mo't no kanayon ngamin ngagbannog. Saan mo't? Dayjay laeng ano mapmapan ijay bangkag. Ibagayo atasan unay ngagbambannog. Kailan nga agbagbag ka ti tinadadagsain. Wen, isumat ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. No, dadiyo ka ba Nanang? Awagan taklaeng. Lakay kan bakit kayon? Laglagi pa nyo asaan na kasla idi ti kinapigsayo. Iso anas kan laeng nga nadan nyo ti salon at yo. Iti kasta, agbiag kayo pa iti napao. Ay na, inawagam samot aminan a friend mo iti Facebook, Mario. Saan ba'y bagay? Adu pa iti jak na awagan. Madamdama, agririkan tumanan a naibusan ti load mo. Ay, katugali na. Adu nga rod mo, iti kachismisat. Sa nabali tay talaang mo't bagay. Kaya't kulaang mo't ako mustaan, dagiti kakabagyan kin kakasinsin ko. Sa bagay mo't kit di Mayat gayam tada Facebook na. Makasarita kin makitam ti kasarsarita mga ura aday tadayaw. Ay wala, kasta ti kinapintas itan ti teknolohiya lakay. Wan bagay, talaga adakkelin ti nagbaliwan ti panawan. Kahit nakaluto ka kaday. Wala, itay pa ay. Nala, manggao ka nga rudin at ang mangantan. Agudong akbagay, mapanak gumatang iti iluto tayo inton biga. Iluto nga anya lakay. Kumporme pansit siguro, ano saan, isapaghiting, kas kada tamtambong kinsalan. Ha? Ne, pang birthday mo't dagita lakay. Apay, asino ti ag birthday? Apay, nalipata ba? Kit no birthday kinton bigat bakit?
Ayunan niya. Ay, sus! Agkabaw ka na talaga. Nalipatan mo't ti kasangay ta asawam. Saan mo't lakay? Kat no sigod mo't ngamin adi mo celebraran ti birthday. Italaang manakayat mo ti agluto. Jak balam mo. Mas lakayat kumangar tag birthday bakit? Awan mo't kit ditidakas na lakay. May mayat mo't laang no celebraran tayo mo't ti birthday tayo. Uray sag paminsan laang. Wala. Mabit lang nga rin tagpulisak. Urayan na kung tagkuyog tama pa nagpalingke lakay. Sige, agawam ka raw bakit? Hello, ating ko. Agawid ka yung tunbiga, tagbirthday ka no ni Tatang. Nay, itaman pa nga ag-celebrar? Kat no sigod mo't adi na kaya't a-celebraran ti birthday na. Barbaro nga rod. Iso nga agawid kayo, to celebraran tayo ti maika-70 a birthday na. Sige manong, Sabado mo't kit di inton bigat. Awan trabaho, kan awan mo't eskwela dagiti uping. Iso ang makaawid kami. Sige. Mangala kan tuman nga rod iti cake. Mangala ka iti uray dwa. Pasuratam iti Happy 70 birthday. Bayadak ton kin ka dito yating ko. Sige manong, day talaan ka diti ipagatang mo? Wen, mangala kalatan na iti dadumapay amakmakan no adda makitam. Prutas no iso. Tapno uray saan kami nga agudong. Mapan kumot ukudon tayo may sakal din ko. Tay isunto ti iluto me. Adumot lang ti manok diti balay. Dagi jeto lang pang rikado tinayunam nga alain. Sige manong, no adan to pa ipagatang mo, awagan naklaan. Sige, ading ko. Nakitam jay buneng ko bakit? Anya abunong ti sapsapulam aya. Tay sigod abuneng ko Tay ngayon nalabasit ti putan na. Mayat nga minday jay tanatadem. Inaggamak lang itay. Namdiyak mo tin masapulan no sa dino tinang idiswa. Saan aya nga iso day ta nakakaluban ngayon sa likad mo? Ha? Ay, naglukaw. Ay sos, umaro man ng tikabaw mo na kunak Mario. Pirmi mo lang, hindi pa nang sapsapol ko. Tum nakasalikad mo igaya man. Iso, malagaya man jak masapulan. Sa dino manin ngamin ay ati papanam. Mapan ko man imula di sabad italikod. Kano kasangsang pumula ang anapan nagdalos iyay bangkag. Ita agmula ka manag. Aginana ka pa'y tanay, nagpudot ti panawin. Mamaminsan ton ti panaginanakin ton malambakid. Sa nabalik ta maudin day dyan nga imulak. Sige, taumayak mo't lakay. Tulungan ka na mangimula iti kunam asaba nga imulam. Manupay apon ti sabati imulat alakay. Adapay dua bakay. Ala, agawaam nga rod ti agkalay, tanay, kasla agtudo. Numalpas ta ama imula to'y saba. Uray umunakan nga gawid. Adape aramida maya. Wag, yaramidak man pa iti pagkalatkatan dagito'y imulak agawad. Sayang mo't no mabaybayan. Sapay nagdadakkel ti bulong na. Naimbag tulaang amaapit intong dumadakkel da basay. Sapay nangina ti gawad ita. Ay katsika ang arawd. Umuna at tungarudan nga agawid Ngam sumaruno ka adagaw, tanay. Umayon ti tudo. Weng, mabit lang dayto. Umuna ka, tayong kamangisaang iti kape. Apag huston to, inton malpas ko dayto. Sige, lakay. Na, itay pa'y anagburot ti kape nga insaan ko. Ngam awan matlaang ni Mario. Kunana sumaruno adagos. Ngam aging kaita. Awan pa'y laang mag sapay agtudtudom. Ay una yun dadya tao. Imbagak lang arudan nga agawid at agos. Tapno saan amatuduan. Ay awanan nasubsabanan. Ay, tangken ulon to mga minday di alaklakayan. Ay, tinasayaan. Agsubliak di talikod ti balay. Mapan ko ayaban ti asawa. Mario! Sa dino ti ayan mo? Mario! Napananan ngay day di alakay.
Katno dito'y laang matinang panawak kan kwa na itay. Ay kita agman dita ayan ti kulungan ti baboy. Amangan no at tamad dita nakalinaw. Mario! Mario! Mario asawa. Mario, agring ka dita. Mario! Mana? Gusto ito na palagsang-sangit yun, Nanang. Ang mga nun niya, pwede mapasamak ka na kayo. Ay, awanan. Awanan ti amayo. Awanan. Pinanawan na tayon ti amayo dyan re, anak ko. Awanan. Nanang. Kasano ang paitan lang ay. Kasano ang paitan ta pinanawan ng matan. Kanya ngayon, Nanang. Talaga akas na tibiyang. Nasakit man. Ngamawanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti kalat ngay pupusa ni tatang. Nalapit nga ginggalangan dito'y tinted ti Diyos sa biyag na. Palubusan tayo ni tatang. Nanang. Wan Miss F. Naatake ti asawak. Nalabit aga po daytoy iti nalaos apan nakabannog na. Kasta unay ngamin apudo ti panawen iti dayjay nga aldaw. Santo nagtudo iti kamalman na. Saan min nga intaray iti ospital ngamin natangkanen ken ngin misit payan ti bagina idi nakitak. Talaga nga awanen angas na. Nagbiit daydi apasamak. Day tamaysa wenno duwala ang siguro nga oras tinapalabas manipod idi pinanawak. Ket idi nagsubliak nakadasayen iti daga. Ada sumagmamano adungir iti rupa na, saka ken ima na. Nalabit aga po dayjay iti pannakatulid na. Awan pa'y makatawan manipod pimusay ti asawak, nga maging gaita kasladyak pa'y laeng maaklon ti amin. Maikawa ak unay iti kinaawannan amakitkitak. Adda dagiti gundaway asap sa pulak daytoy. Kasla pa nagriknak ngamin ket adalaeng iti asideg ko. Ita agmaymaysa akon. Asaray syakmet ti agaw-awir iti apo ko kabayatan ti panagdengdengeg ko kadagiti drama yo dito YouTube. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Elsie. Ken ka pagayam, Elsie. Makipagladingit kami iti ipupusay ti asawam. Talaga ang nasakit ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Nang runa ket kellaat ti kasjay ang napasamak ken kuana. Angam anyangay nga rod, uray nasakit, masapul nga aklonen tayo. Nalabit nga ginggalangan ijay ti biyag nga inted ti apo para ken kuana. Kasta at talaga ti tundas ti panagbiag. Adda mapukaw, adda met sumangbay. Ipamay-samkit di ti mangaw-awir kadagiti apukom. Ipariknam kadakwada ti pammateg asaanen ama ipaay ti pimusay aloloda. Alakastan pagayam Elsie, ket pagyamanak unay ti kanayon nga ingka panagdengdengeg kadagiti drama tayo. Pagyamanak met ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.